Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Pini all duwa burguri APHLC mai phu mondor sing ingti pen pherang ke mai kangni po. Sonsi Preni Paikret Trok Arni Duabarguri Lakha Inquira Trok Constituency All Duabarguri APHLC Maipu Mondor Sing Ingtipen Pherangke Maikang Nipon Bangso Pherangke Maikang Nipon Angkok Alamthe Lake Lapuhelo Kedam Tang Preni Paikret Isi Ningkan Surihinira Inquira ke Thom Arni KSA Ro Thom Atum Kipu Kor Sing Timung Aphan Kinep Kang Hukali Pusi Lamklar Chipi Ponlo Lasi lake chokche athema KSA tum jongsi kidep dambor ikali lepute anarlosi dampen chingki chingwai dampu non ke short Indian film along agunda atumasonsi dampak pensi sandam thor lake Karbi Anglong arat atumta theklong phronglo tangte kopusi kinep dambor ikalipu kipu haima lapen ke KSA lake khai amoy arbung pusi rat atum ke hok lapen ning chethelo Setame Pini Arni Anke KSA Rothom Asong Atumke Karbi Anglong Gunda Asonsi Theklong Ronglo Lasi Nilitum APHLC Asong Penke Kipudun Lasonke Chokchepu Kipudun Ahok Alam Kalima Kalangmake Rat Atumsi Chinipo Lasi Rat Atum Insided Non Pusi Pranke Athengno Ning Jepon Tangte Alanglitum Kaning Jepon Alam Tele Arjuponik Sinang Dua Barguripen Edward Sonkro Report Karbi Anglong News Channel press meet ke bank lalo ye to prang si bank ke Karbilo chale company to prang baduk KSA panchayatami nil tum paro damla kudam be ne tum ning odam be tame ingong pho KSA pen thomton ong KSA pan bank si ne tum bayase met ku bank to apen Karbilo no KSA do na Karbilo pen budget ba Karbilo no ke to KSA to me ala ha tum pani di to ingo ye la se KSA pen political ke chipre pigla KSA तुम बैंक के क्वालिटी से नहीं है तुम बैंक के क्वांटिटी से नहीं है ऐसे पॉलिटिकल लोग के मेकिंग नो मनी तो दोजी ना पेन KSA लोग बैंक के लदा के ठेक के रिपो इनवाइट एट इंचा पेन रूम लाप से उड़ा के दोलो तसो पोसेलंग नि तुम तमे कर दिया थे फन के किमाथा बताई फरु माथा दे तेलंग नि तुम के लदा कार्बी तुम अपन लसो कम क्लेम ते मेजी मा हिंगोजी मा पु अलंग तुम माथा पमे तिला या कम सा क्लेम नहीं पोसे निली तुम एपीएससी हिन पेंचुनिंग री लालो अलंग तुम पुला की किनेप दम कली पु किनेप दम कली माने लके अलंग तुम पु के पेना कोला साइनिंग स्कूल से तमे हुडा आरा तुम हैंगा प्रॉब्लम अबे पुसे तमे हुडा आरा तुम से ये हुडा के ने तुम रोंग बैंक के लोंगे पिटेक थे हुडा अल्लाह न को थार लो इसी बैंक के पेन इसी बैंक के लंग तो किनेप ना कली से कॉपी पोसे आजो पर नम रोंग पेन कॉपी से फोर्स ले लंग ली फन किसान पोन ला बैंक ना पहला तुम चिथोनम पर मेना जी कॉपी पोसे तुवार दिंगान को को अलंग तुम यो से के मेसेन जे अनिंग के रे तो हेमंत से थोनन पर मेना जी सेता मेला कला नि तुम के चिफेरे जोनी तला तुम नगे हेमंत थोनन जुजु दे ला के आउट कली दे लो पोसे नि तुम के यो दो Dr. Tuliram Ronghang CEM Arpu Amen NA Pinpen Kasa Stadium Conference Hall along KSA along Klembarimpu Amen N Ponsi Phrangke Mai Kipha Preni Paikret Trok Arning Kangsang Por Pai Trok Si Apor Dr. Tuliram Ronghang KSA Atumaphan Boycott Pu Aphuthak Nilita KSA along Kiklemdun Abarimlo Seta KSA Asong Atumaphan Boycott Pu Arjulong Lipinlang Lapenke Karjulong pen nili ning chekhang un AC Kasa Conference Hall along Phrangke Mai Phapon ang koklo pusi chithan pon Athepi alamthe KSA aphan APHLC asong Central Committee President Je Aikathar IAS retired pen my meeting along Kidnapper Student Association pu amen ki irpon aphuthak pinremlo Lapen jongsi APHLC asong pen my meeting kedojilang aporhut KSA aphan kapinrem Karbi Anglong pen phlung nangpo Chaklong le lapen boycott lapen kidnapper KSA pu jongsi my meeting along kaningje pon arjulong lok pulote APHLC asong a meeting do bomalong sitame dunsi chesong dunji puta ningje pon lapen Sri Kursing Timung KSA atumaphan boycott pu kipu aphuthak pinremlo lapen jongsi ningje thubom lang pulote thedung ka chesong donang kokpo Konat adima my meeting along si la so alam kaning jepon ma hadak dun si chesong dun poputa ning jepon Athe nili KSA asong aphan ching honduk
Nili Joksita Halaso Ahut Sub Central West Karbi Anglong Along President Kimanlong Tang Abang Phulo Apotsi boycott puke Arjun A Lapen Lapuson Alam Baduta Ningje Abang Awilang Lake APHLC Asong Atumsi Ningje Chot Apotsi Nili Jongjong Pen Sodak Pinrem Pon Lupusi Dr. Tuliram Ronghang Pirangke Maike Phapon Along Ningje Pon Tangte Ronghang Ake Hai Ka Ningje Pon Alamle Arjuponik Sinang News Report Karbi Anglong News Channel na johan ete people lama nili pini thaglong lo Eurosike inut bahini tum pupo Karbi lokachar le song ke ase ban ke boycott nangji Karbi lokachar le song ban ke pini latum ban ke adima klong pek nang ne pini ke Karbi lokachar le song ban ke da Karbi Anglong no hokta adima klong pek nang ni dat nangji lapen ke doan amai long tamelang tumane boycott nangji lapen condemn nangji pu kaning je nili arjudon long lo pini hithi ruibak aprang benili pinan arjudon long social media long oko tumi thota nili arjulong lo inut ke the kere ka chekrong jai kathar nili an adinda political amai long ni lalang lipan sorsa se lapen particular amen sunglo penili pupe pini asonson Karbi lokachar la song phan alangli pini kipu bangke je kipne par student association po hina bangke nili hin benke condemn lo la sona bunet banke Karbi lokachar la song phan la son ka pimre Karbi lokachar la song phan la son kiputo Karbi lokachar la song phan Karbi lokachar la song phan Karbi Anglong lo non ke doan atto kan no ke do Karbi tumna arjuda me Karbi lokachar la song phan ke song vida me kipne pera song ali Karbi lokachar la song ke lage student organization level ke Karbi student association alangli pini atimation radar mai pilongan ninje ke Karbi gali asuk ke kipne par student association nili apari KSA ka claim do na bang ko ye se ke nili condemn lo la son sola munie banke Karbi Anglong kacari ji lapen Karbi Anglong dilit ponji Karbi akai phan keja ponji Karbi Anglong phan an su se ka tang tang ponji ko banke nili hin banke alangi banke a ot ave atur ave lapen alang ke jela ni wajak ka sape yang teman social media long ke dili dia kanije dili lam dipung men so ngel dili ningi tibes kan ngel Karbi lokachar le song phan bini hang ni kan dili pimre pinla Karbi lokachar le song phan dili bini hang ni da top te pinla Karbi lokachar le song phan dili bini hang ni da dili kasih la son amni ka jongjong kuno sa asong man kuno ni mane jongjong man kude lale penegala sa asong phan la so ban ke ni Karbi song phan la son bang jok le pinda dili da ke dili daje sunne la son jok ban le Karbi lokachar li mane asong phan kuda ate ateran phan kuda ke Karbi lokachar le song ke claim bang apari mai aje yes dia hojan kami ini mate kalau so na lama na Karbi lokachar le song phan tapi memelo dia ada laben ini apano dia kata Karbi lokachar le song dia song inut bahini jatani Karbi lokachar le song kalau dak kota pondok di laben ke dan ram ke timu akai tu kharjong serapunti laben kalau tu kharjong konanta sini yang song long itu thirgat situlah lapen ke non ke do bom Karbi lokachar le song penan ke claim do na bang puang phitung ta to pikla lasi bang joga phanta asong amen pen condemn nang ne jongjung amen pen nang li jongno mane tuliram rong hang laphan jonging no mane omor sing diso phan jonging no mane borsing rong phar phan jongjung amen pen jongo Karbi lokachar le song aphan ke kipne par student association puwa bangke asong amen ki puwa bangke nili so dak pen pimbram lo pusenang le tumpan waidak klasa pen social media vai pen pachini lo lapen penap di jongsi Karbi lokachar le song tumpan lason pimrem bom pulongte konama penen amai meeting lo ni SCM bule kidun ji kali Karbi lokachar le song abarim
kiklembon aba amunit inut pusineta karbi lokachang le song kaching hon nai abang fu pusinilta holada nili dunji lapen karbi lokachang li asong along ke do bomohut movement klembo mosi karbi lokachang li asong along sub central amai fu nili do bomosi nili do gangjel along phatek cheklo jonira ni sinili jam krajang hem pregamen pen lasi jai kathara son karbi lokachang le asong aphan kidnapper student association pu kapim brem banke nili digest ode laben white duck class pen nili challenge lo alang pilin no hokma nili banang challenge no nili alang li ban challenge si penap nama alang koda ka meeting lo ma to nili da jap thepji karbi lokachang BJP fan puno RSS fan puno political party fan puno team karbi anglang fan puno laben council fan pimrem no sira karbi lokachang le song apan pimren mongle nili waita class apensi nangtum social media apan pachini lo don mangle tu lasi media korte tu mata tuning nilo laso media hoke checkman full video pino lasi jai kathar son ke karbia khai pan kera jia bang fugali karbi student association apan kaching hon amunit kalisi kapimre amunit lasi alangli ke karbi lokacharli a student tumpan ari so jang tumpan kerai koma mangali karbiang bongsi divide and rule karbiang bongsi groupijim ka banai karbi lokachari fan kapim brem amunia songja pudani li hoye hok tungte la benalangli silong ka porihut karbi lokachari songlong dodun lo pabnile ko pe poselali sining thoklongte ame hang chero pot lalangli ta karbi lokachali songlong dodun bek abang fupule people selang sining kang thok ako mane sining leng thok ta mehang chero ame thang se chero non ke karbi student association mase alang ka pemrem lasila so video non hasin le theklong lang morning sam baji thong por lasi theklong det pen nili ningduk piklo la pen alang fan ning kang piklo la pen la son ka pemrem afan jai ka thar det kali anu tin pan nili ferere karbi lokachali song phan nili lason kapim rem abang fuang phi pan ke nili ke ichu jeng na nili claim la pen ferere white duck class sa pen senang tum press media long ta nili ingtang dak la pen ning thing class sa pen senang tum mansa laso pini media long na jahang la pen ning gipung la pen ning ke jang je la pen ning ke oi la pen ning ke duk la so pen sin nili so media long nang tuman nang ke hang lan chom Kitching Siangding formal inaugurations of classes and first freshers come felicitation to the meritorious student of Karbi Traditional Music School Amai Kapamanpon. Prainipai Kripho Kitching Siangding Karbi Traditional Music School Atum formal inaugurations of classes and first freshers come felicitation to the meritorious student Atumapan Karchu Amai Kapamanpon. Bangso amailong mai chipahem pupon Karbi Traditional Music School Thanbang Samson Ingtipensi mai charipon. Lapen bangso amailong chopapon aluhi Karbi Anglong Autonomous Council EM Kambura Kiling Karbi Anglong Autonomous Council Art and Culture EM Sorjarongpar Lakha Krinarkep Hawarkihat LEC MLA Dorsing Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Director Rani Terangpi, MLA Dorsing Ronghang, Achor Sangpi Sabina Teronpi, Social Worker, Phuluni Town Committee Chairman Moja Singh Ronghang, Phuluni KCS Maipu, Pronason Rongpar, Phuluni Karbi Film Society President Jiten Rongpar, Sarthe Terang Karbi Film Director, Lapen Babu Rongpi Karbi Film Editor, Lapen Penang An Jutang Kachinghon Man Pengkit Kedo Kethe Kiding Atum Chetong Dunpen Mai Along RD Pidun Ringti. Bangso Traditional Music School Adimaklong Kithir Thip Kelong Chiapan Memorandum Alu Sitame Pidun. Lapen Laso Atengsi Prabjin Pen Bangso Karbi Traditional Music School Aparman Longle Sita Dengkimo Jutang Aklamalong Amatsi Piponpo. Lapen Kijun Alang Sita Prabjin Pen Nang Pivek Poputa Hawarkehat LAC MLA Dorsing Ronghang Mai Along Chichak Tekang. Lason si Penang An Jumisen Alam Than Tekang Pen Bangso Karbi Traditional Music School Along Thanbang Atumapan Sita Nong E Pipa Jirpon.
lapen mai ing samjin pen pachun pon phuluni pen bidor singterang Karbi Anglong News Channel. Parame tumpen senglok ba mithan jungjung pen seperti itu pen nong iki long pan sudah kunalo kacini nangi tekne sondo pun so tega dim kan lah kami chosen music school kami ko sini lo kalau mak sojo ini si pini lah kan kicali bang long lalu tapi di sini karong lah bebang lah lo sini lah tumhan kapalnya jadi dosen tumhan mengkelemili lagi tango lah sila masuk lamsan kan thong mang ja school hem ta belang tame jo non la kikim me ka hem long si aku lo ki kham tame alang ki di pang dakang lo ni cirini long li mate la school la hem kim dor chi ta phana mang ke alang kim long li nang ki pek lo ni kan do long si non prabin pe alang li la european la pu traditional music school of Antico la pilo de kudan te department in art and culture lo to department in kudan masuk school hem di tinggi pan untuk sisi konsulo pendak mo pen kalau memorandum na pilindo nang tu kasih sak ke dor ke kopia so masuk salah yang tame itu yang ngong ngasih yang betul mo hang lang likai kita ditang di bara pandang tu do har sai itu pondo besi alang hin kan so iding ni akan si kasih sigom dulu masih itu department hin bala talang ni lo hailam pale dan po masih tapi sumiran tame tabim pen kesulo iklan pun di pojok ini akan mendeng Haraghat MSC constituency along Unity Victory Lapen Prosperity Rally amai kapidopon. Pini Hawar Kehat MSC Doika Samson Singh Inti Playground along Rat amai pi kapadopon. Haraghat LA constituency angkang pre nipai kret trok arni ahin pen mai along kewang bang suripo amuluk duji. Laso amai Unity Victory and Prosperity Rally pu amen pensi Kaching room ake hai lapen kaching tour amai long local MSC mate deputy chairman Ajit Kumar Dey Haraghat MLA Dorsing Ronghang Dipu MLA Bidya Singh Ingleng Wothalangso MLA Rup Singh Teron lapen Dipu Lakhake Tom ST Parliamentary Lok Sabha MP Horen Singh Be Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso EM Lun Singh Teron EM Madhuram Lekthe Prabhat Taro Haraghat VDC Chairman Budheshwar Teron, Haraghat Municipal Board Chairman Bidya Singh Teron, Latum Labangso Amailong Chetongdun. Lapu Ilitum Kaching Honai, Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Akihai Dr. Tuliram Ronghang, Mai Chetongdun Pen, Rat Aphan Kethan Pon Atenki, Lapuson Hello. Team Karbi Anglong Pen Ason Kaching Tour Asai Amu Antami Klempon Bomlo. Lapuson Si, Kaching Tour Amuta, Klempon Bomji. Lapen hemprekta hangpon bom nang chipusi rat aphan thanpong CEM ke thanpon ke nili CEM ke manlong ke nanglitum rat akang hon ajoksi CEM ke manlong pusi rat along thanpong Aphitu ke than kaching thur ason amo non aronadoi scheme 2.0 ta non November pen ke 1400 beneficiary atum amina account along chethapon po Laso along Ayushman Bharat Akarta Lak Phopho Ake Joypen Se Kachelang Abar Saita Long Ponpo Etmo Nilfol Hill Mate Self Help Group Atumaphan Anutin a member beneficiary Atum Suri Kep Kepta account along Chethaponpo Lapen Toilet Latrine ta Narendra Modi pen Barpi Barso Kedo Aphan 12,000 account along Chithapon Bomlo Pusi Laso Amai Unity Victory and Prosperity Rally Kapedopon Amai along Than Ponsi Kachetong Arado Anatum Sitami Aningarong Chipipon Ringti Lapu Mai Chudet Pen Api Sarpi Mar Atum Kachar He Ahem Sitame Inauguration Ing Puponlo Katokawe Mai Ing Samjin Pen Mai Pachunpon Hawar Kehat Pen News Report Ren Singkiling Karbi Anglong News Channel DC election aprang nil tumra ban tuar pen jenglok prega sayang deng nil tumran rapen pin pura lo nang pido palai pin pura lo ateng pen la solam chaka teng pen nil tum kama cheklem ponji ba phansi ningkani si Karbi Autonomous Council election jud erlo la si la election judet pen nil tum isi sayang deng kape chok ji phansi pini Rata mai pi niltum dake pha lapen ke akaprek asa yang dengyong si tolang pulong te hola pin pura lo teng pen pacheton pen
hola hai asayang deng da minilitum ke claim pon jia phan sinilitum kache sik pon la penang parta melitum non ke bang ji MP election aprang rara phan waida klarsa pen kapachini je Narendra Modi pen ke japon a party BJP a party Dr. Himanta Biswa Sarma pen ke japon party BJP a party team Karbi Anglong pen ke japon party team BJP a party la ke thom Delhi Dispol Dipu la ke thoma di pacheton pen ko PPC ki dukela garato ma phan sayang deng ka pijir pon ma ba ko PPA sayang deng ki dukela garato ma phan kijir ponji ma ki pi ka pijir ponji ma non urundo scheme ke joy pen harokrini ra phoke batangka achiklowang ka pilut pen chenglong ake joy pen sa ka anu tin ka phan ka pelong ajia phan ration card ki pi pen chenglong kisu ka chelang pen asman bharor ka ningkani siang mo lak pho tangka ke joy pen ki pi pon ka pijir pon akar pen chenglong hemprek aglam rara phan waida klarsa pen niltum hemprek ta tonte la pen border lam ta tonte niltum lahaya putha hang bomji la pen ke niltum claim pon bomji la soprang prang da sayang deng ta deng pon bomji la pen oreng abar sai pen chenglong ka prek sayang deng claim pon je phansi ori pon je phansi ra pen je thanchi mu non malam hur ke sudut la kidnapper bota na le kulo la bangke ni lichini na kidnapper puge kidnap kali bo ni le chini don da social media long ka chini ke Karbi Anglong ke no kidnap arju long le tegente Karbi Anglong mak se extremist samasya avidya logen harwat rong supi ke prai bhage towar ka besi pinani jok pe nam som no la sila so towar ke claim pon eji phansi ka chisi gi phansi ne tum MLA ke hai la pen ke dak di police speaker to se bangsi ke claim pon se sar khome to lama ko sa rejer la long le la da la so mane PGR pen BGR long leke la ke Supreme Court order bo aronri pen dokyo aronri pen kimde la le bele galam na sita arona teng pen government sanction no scheme central government pen soini school da kibi ponji PGR long le BGR long le forest long le dirija forest long le la banke la hai banke kim pon long le la Supreme Court order do chapo Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me